tunia hi THUSIM Tah2 Korea gama hingmo ho school khana school Chapang ho ki engbol dan le kisuhset dan THUSIM chu inevet diu a hi THUSIM ong ki pat hin in ho ki ti oza pu khat hi oza apan tha namuna chun a hung tan gari atol phe nin phone in aki hawin a hele gari khat to ki pel ton hei pa ya hele sakhi khat hi atang li tan agari zong lampia chun accident tai chipeta mundang khat sin a hin Chapang khat train track a chun adingin train chu aketa ali sa tai gari chu ana na in workshop a hin hlunin aman zong asim chai nai lowang chun agari chu atol go na hele gari khat atat kha in gari nei nu chu human activist yuri a hi in manun zong workshop pa chu akawin ka gari chipan atang kha e ti na hele workshop pa in athu chu asei champi tai in ho gari chu tol thei a hi tapo in chephanin yuri gari a chun ama zong ahung to ta in yuri in a visiting card apin gari na sim chai ting le lu zan ho chu ne hin sei pi tan ati in ho chu atha pa in ama zong akile tai in ho zong school la chun ahung ta na hele koima cha na ho pi po in te ma hin no mai Chapang ni ne the ne a na to chu agal mu in aman zong a ho pi na hele khatte nin zong don but lowin a chi pe pe tai principal pa aga ki mu pi ta in principal pan admin head pa chu in ho to ki mo to ding in akaw lut in ahong lut na hele principal pa to alim ki bang chat ama ni hi aping kop a hilhon a hi principal pan nom tat ki cholin lang hapte ki lehung join in ati in admin head pa hin school rule ho chu a sei pi in ho ko ma hin sum athum ta in a hele in ho in ibola ka ko ma sum na thom ham ati in admin pa in chilai na pan na dinga hi sum na pi ngai je tin adal hatai zan hin anu phone abolin sum holding in angan sin professor pa recommend ka hi ji a discount ai bol pi a hin alai ji atitai hapta kit in amazon class a hin lapan ta in Chapang ho zong hin thip chanin a bol ding ding hi ake bolovin yendo kiti Chapang nu drawing chu na ji the me tin a phat sei na hele khanu zong hin adon but pon thi be chana tai school Chapang dang khat min kitipa amai dup the thu chu mudo ta na hele ama zong alung adongin ozapu Mr. Park ko machun athu chu ga sei ta na hele Mr. Park hin alvela chakhat chun anaw pa train in atat li in tiji achu lung hi mo hin ti ati na hele in ho in min bo a hi po in adang ho zong awum danu azat chomi ati na hele Mr. Park in itabang school a hi na to masat pen hello ham mo ho hi normal ta na treat the a hi po in hin moji owa hi mo the thu o he ati tai school computer chu amang cha in Chapang ho information hi ba nei chan aveta na hele jin kit nu a hi a hin mudo tan abanin yondo a hi a hin mudo tai adang ho zong chu ba nei chan ave in ave chai pha nin aman zong kot a kha in na ki le di tin anu to hin phone na ki ho pum chu na hong su in a hi le achung langa mi pen gin hi azatan ama zong alung adong walin achung langa akal tawin toilet sunga ogin aza ji chun ama zong ading danin security guard pa ahongin numei ho washroom na lu theilo ding a hi tha zong na hi ji ai macha ne het lo a hi in Chapang ho hi aki pa tiangole itabanga hi pengji u he atitai police officer pa zong hi principal pa ko mahin sumgu ahong kila in am ho hi aniki khot job ova skola ipi so zong le ane I mangjiu a hi dikhan hi Mr. Park in min hi anavokit tan in ho zong ahong lu chani na hele amu pha nin alung adongin Mr. Park ko ma ebola na vo ham ati in a hele Mr. Park in sansi le dormitory ko na va do do zia le ka vo a hi hichi a hi anaw pa zong thilo a he ati in admin pa in Mr. Park chu principal pa na ko we tin hong ko do tai kul ki khen ina ki le gu na hele achung langa numei Chapang khat window a to chu amu in a sap wang hin khat nu hi anangon ji hin aza pi poi chipha nin ama zong asunga lu nin aga kai do in na hele Chapang nu hi ki chawalin banga chun abe ta in ho in ki cha hi in ka hin lungim pi ja ka hong kai do ne hebowe ati in adol chu apetan amazong ading do in achi go na hele Chapang nu hin asong khala a hin kaijin mung khat basement na hin ahung tha in Chapang nu zong akile tai asung agalu na hele numei khat hin student khat hi an eng bol he jingin in ho in Chapang nu aga kai do in ipina bol na ham ati na hele khat nu hin kelaya hi superintendent ka hi in taki kum na lo ding a ki kum hin ati tai Chapang nu hi yondo chu a hi in kho halloween a thlotai in ho in kaudi anei lo ji chun yuri chu phone abol ta in Chapang nu chan thu ho chu abon in a sei tai manin zong yondo chu hospital a apui hlon ta in
Yuri in anu le apa kawin ati in a hile. Inho in ama hi chaga ahi in nu le pa anei poi atitai. Principal pat inho koma Chapang nu thu cho kanazan Miss Yun hin abor wal zingi. Nang class Chapang ahi zia no mona sa ding zong ka he in. Miss Yun zong phata in warning ka bol tai ati in. Admin pa in. Miss Yun in zong no mo asan ngay dam thum ding ati a hele. Chapang nu cho zan la in aruma akilepon pha hinam ati na hele inho in. Condition wang ahoy pon hospital ka admin ni jingle wang discharge thei tan ti atitai. Admin pa hin discharge jing chu ke hon hin boy pi na wing ka ting hoi lai hospital hamtin adong tai. Yuri in inho phone abolin tu mama in pamlanga ki muto hiti. Thu hilai muna ka say nompoi ati in mung khana ki muto honin. Yuri in yondo hi a principal pavin asusi go in hinla athil bol hi alol lhinglou hele a kilome ati in a hile. Inho hin ata san pon. Konna say pi ham ati in a hile Yuri in. Danla in yondo in lekha kharazi in chi hi avet sa etin a lekha chu avet sa ata na hile. Inhon avet na hile ata abi a hita in. Yuri in yondo bosi hi akisuse go ahipoi. Mr. Park in zong pasal Chapang ho hi su si ding agot hila akilome ati in. Inho in achuti le police a report bol hiti atitai. Yuri in Chapang ho in police a complain abolovin ima ap hachom poi ati na hile. Inho in thilsu ho chu agel khom le na hila hinta santai. Amani umlo ka ahin. Miss Yun ho loi hospital achun ahung tavi. Yuri in Miss Yun le principal pa hi akingai ji atitai. Miss Yun ho loi zong yondo gudo ding chon achi lut tavi. Inho in a thu ho a het phanin ama zong gang ta in a thleido in ama ni zong hospital room aga lut ho nai le yondo hi ano tapo in. Yuri in almera ho nai le yondo cho kicha ta in anaki seli. Chiphani ama nin zong human rights center chun a hin puil hon tan. Video record a bolovin inho in a thu chu ipiti hamtin adong tai. Yondo in a thu chu a hin sei tai. Aloi no jin hi toilet a achi ahong momong lo phat hin amazong a holding hin achi ta na hile principal pa hin yondo hi a hin gal kautan office achun apui lo din video a hoilo lo hi avet sa tan ata sa chung chu amai le ta na hile yondo hi akitom do in azam do in amazong akicha walin toilet a hin akisel tai principal pan anung a hin zuin achunga pat chun a hin veta in a hile yondo zong akicha walin principal pan su si di ago na hile yondo hi akitomin adaji hin amai changta chu achot pi tai chipe ta hin toilet ko chu ahong ki kiwi na hile yondo mu chu asip pi tan kichine zan hi inho in toilet sunga mi o aza a agachi na zan chu anahi chipe ta hin akomwa yin hi kichata in a umin amanjong athil to thu chu a hin sei tai chan khat in maya atawin a hile principal pa hin office a ko ludin akipa pa na ding chun chocolate ane sa in room songa chun ana susitai isi thu chu sei na hile yin jong hi akap jing tan tipha ning Yuri in no mo asawalin akoi jin a hlamon tai yondo in principal pan mi komana sei do le ka thading na he ATA atitai in ho jong in a hlun hin alung anawal jingin Pinchat phat lawin anu le achanu chu ama ko ma hin ahung hlontai inho in Chapang damlo ibola na hin pui le alai na hin pui ham atin anu chop pho in inho azino hi athi a hita in achanu zong hi asman na ve a hin anun avet kol a hi nu hin na principal pa wading in pa cha ka hin choi pe e ati na hele inho in ho loi hu itabang mi a hi bon helawa ati in anu in karvia sumjong chu hoya ka la na hi sa ham in ka hin tun do a hitai mi sumla ka gagu thei po in chiji a lunglu ta a Chapang na hilding bo hi na boy pi ding a hi atitai achanu hi ahung dammon a hi le gang ta in athil na ji chu ana sa hlon tai Yuri zong education department na hin principal pa chu complain aga bolta na hi le khadnu hin nom ta in athil bolu chu class pe na la abol povin school ki khana abolu a hi in school a ki khenting le ki homo po na hi ta poi school hi ki ho control na noi a hi in hin la hostel wang ki ho control na noi a hi pon ima cha ka bol thei po vi ati in Yuri thu sei jong chu angai pi nom po na hi le Yuri ahung lung hangin school a Chapang ho ki so sala koi in charge hiding ham White House ho hiding ham a hi lo le Blue House ho hiding ham ati in lu hang ta na pot do in police station na hin police pa ko machun agachi ki ta na hile police pa in ama ho hi Christian di ta kha zong a hi win chulai gam sunga mi ta san thei ta zong a hi vetin a case chu ala nom kit po na hile Yuri in Chapang ho statement le a video record ka hin choi ji ati in a table achun a koi pi tan police pa in chinangong le pau thei lo ho thu sei chu iti ki ta sana a sei pa chu ka mo mat thei ding ham
Tule tu nai cha a human rights issue zi a chu koi macha ka man thei po ve atin anom ta po na hele yuri zong alung hang balin ahung po do kit tai Mr. Park in min hi principal pa office a chun anavokit ta in chipe ta hin in ho amaya chun adingin min pen gin chu aja so ke tai principal pa om wangin Mr. Park chu apho pon ko da hong ki su in Mr. Park in ahona hele amaya chun in ho anadingin Mr. Park ko ma min thi kai de do adin chu amutai Mr. Park in min chu apui do ta na hele in ho hi alung hangwal jing ta in chiphat ya ma zong anung thlei zalin pa cha choi bela chun Mr. Park lu sang ta chu ate pi tai min zong chu activist center a chun a hin pui ta in video record a bolo win thu a hin dong pan ki ta ve in ho in nanau chu jingka mata a train station a ipia ga bola athi masanga chu ipi thil so ham sein ati tai minin thusim chu a hin sei ta in nikhan hi au uchal hon hin Mr. Park hin a ko lut in bathroom sunga anaw pa hi asusita na hile ama hin pamlang ko dapat hin bol hin tin apeng pengin Mr. Park apot do in min chu votin aga vokit ta na hile min hi kho Halloween phat som khat pi hi umtan pha so ta zo hin min ahung khang do in bathroom aga ve na hile anaw pa hi amuta poi ke zong katoka e sut pi in su si ding e goitin ama zong akap jing tan Ichi interview abol now hi life a hin so do tawin na hile mi pi ho hin amu tawin police pa zong hin anamu do tai public mi in amu phanin complain a ha chi le tan police pan zong anop ada in amho thum hi agaman tawi min pa in police pa ko ma sumtam pi na kila zawa ebola hitia nei bol ham ati na hile police pa in prosecutor office zong boy a hita in kt ta lo ka senior hon zong na to ka chan loading un umtan a hi thele judge pa hi sumgu pilhonin ati tai ampi a hin haubung member ho hin khate ni ki mat dei lo nan protest abol ta ve mo thum jong court kaiding in court sunga hin a hin pui ta vin principal pa hin thagaw lama ki ta ta ka hi in kabol momong poitin a ki lep cha hi ta na hile yuri a hung ding do in judge pa ko ma chi case hi aham theilo le khozalo ho case a hi in hiji chun sign language interpreter ngai tu in ati na hile judge pa hin aphal pi pon ko sunga ko nana po do ding a hetin anom ada in security ho chu apui do sa tai principal pa ji no achi zalin in ho mai chang ta chu abe pi tan amin ha a hi mi thil si building bawana mu ham ati in yuri zong chu asam bu ching in amanta na hile mi pi ho chu ki thovin ana na in akai khen ta ve ichi ke ji hin in hon zong ana to achan lo ta na hile yuri hin alhamonin e hin khuman zong hi nanggel banga num lo a hi in tua kana to na ka lo zong hi hlom cha a hi in ita bangke sa na nat kha hi na kisi amtin adong tai court ahong kai kit ta bin a chaina witness ding in security gat pa hin din do sa ta ve man zong principal pa ho loi chu apan pi in alep cha he tan su sei ho chu ale do nu hin chapang ho chu ale do pi tai hospital a yun do ana check nu doctor nu zong a hin kau ta bin lawyer pa in yun do medical report chu just pa ko ma submit a bol tai Dr. Nu zong hin ai im manggut ji hin report hi ni anasim ta na hile lawyer pa hin a hin hedo in hi chi thu chu adong tan Dr. Nu hin hi tabanga thu a serious dinglam hi kan het lo a hi atitai lawyer khat pa hin chapang ho zo hi mi modan hin ango ota na hi court akai chai ki tawin in ho ten nin zong chapang ho chu an ani khom pi hlonin athanop nop na ding ovin bits panga hin apui ki hlon tai kid a court kai pe hin yin hi thu do ding in a hin to sa tawin principal pa hin poi momong hin zo le nal na the thang o ham hi chi chapang zong hi mu zong ka mukha be poi ati na hi le lawyer pa in hi chi chapang hin nang hin a su si e ta case abol a hi in iti dana ka he khapoi tia na sei ham ati na hi le admin pan chi chapang hi alung thim ki chim be lo iti athu sei ki ta sanding ham ati tai lawyer pan Mr. Park koma ama hi na het khap ati na hi le Mr. Park in ka class chapang ho a hi in ka hepoi ka ti thei poi ati tai lawyer pan yin koma koi pen hin na wan asu hla ham ati na hi le yin hin athumu ve hin a hin ko in veltam pita ka wan ai su hla pi ta ve ati in ama zong akap jing tan tule admin het pan zong abol nom pha le sum apg in van ho ai su hla pg in ken zong na ka sa wal ji in ka son do ji na hele ka khut le ka keng ho zong he ai kan pi ji e tin a kaptan admin pa hung ding do in chinu hin a zo zo a sei he ati tai kha ni reporter pan yuri koma prosecutor ho dung zui jin apang ho in ko te to settlement anei thei uwa hele
amho testimony hi la lo hi ding a hi tai ati na hi le in ho in yundo hi nu le pa nei lo a hi zi in imacha bol thei po vin ti ati in yuri zong settlement thu aza phan hin alung a hang hle jing tai sepe ta hin professor pu hin in ho hi fan a hin bolin ki mu to ding in a hin kautan ama zong ki pa ta ga chia hi le lawyer khat pa to hin ana to khomin professor pa hin chike si na boi pi jinga hi le nangin zong phat chom pi na imana nei lo ding a hi ati in lawyer pa in masanga skola sum do ne na bol zo si chu atin suma hin vet sa hlon tan chi hi yundo to ki settle na dinga phana lo ding ham nala po po wa hi le yundo le kha simna ki hon ka boi pi dingo anop le foreigner achi no ma hi le ka sol dingo hi ati in manin zong sum ke la ding chon azol hon ta na hi le in ho hi anom pon boarding khat ka nei ya chi do ta nge tin ahung ding do na hi le lawyer pa hin na chanu zong achapang na lai jin ama ding zong na gel angai ji tamlo na khat anei ye ti zong ka za e ati tai in ho zong pamlang ahung po do in alung a hang hle jing tai reporter pa in yuri phone a hin bolin yin in kote settlement dingen anom ta vi a hin ti pi tai nikhat court maya in ho le yundo anomina hile in ho anu chu ahongin thu hi chan so ta ebola ke ne he sa lo hamte alu hangin na hile in hon zong adon but pon court songa lut gol honi na hile anu hin chichapang hi nang na cha sa nga na gel kho zo hamati in ho in chichapang hin hitabang thil atu a chu ke zong ka hi in ape nin la ima cha ka bol thei pon to hi ka boi pi lawa hile ka chanu ading in mi pa ding in thing ka ki sapoi ati time yundo chu thu a hin dong kit tawin lawyer pa in principal pan ei su se goi na ti chu ata ta hamati na hile yundon zong henge ati in lawyer pan su se go pa chu principal pa he ti chu ipiti na het ham ati tai yundo in pichiniza na chu ama in principal office a e kai lu ne ati in lawyer pan hoi chipen khu principal pa ham ati ta na hile yundo in anaya nei vet sa vin ati tai amai hlona chun adin sa ta vin yundon zong phata in ave in masang hlona chun action na hin thil khat hi abolta na hile principal pa mai so hi ahong ki khelin principal pa chu ako tai judge pa in principal pa chu ipiti na het do hamati na hile yundo in amani hin sign language a hel hon po in toilet na su sit ding e got ni zan chun yuri abol sit pha le sign khat abol ji in mi ko mana sei do le ka tha ding ne hetin abol ji in chini zan chun ke ko ma jong abolin chuchuka bola hele principal pa na het ji chun amai su ahong ki khelin ama a he ati tai lawyer pan noodles naga cho ni zana yin omlo na het a chu principal pan office ha ana su sit dan ham ati in a hele yundon zong he nge ati in lawyer pan achu tia hele principal pa office ha ko na music all ola ke tha chu na za a chiji a chu lang chu na ga zot ham ati in yundon zong he nge ati tai lawyer pan anangong a hi in iti music gin chu aza theiding ham thu se hi ta san a poi ati in a hile yundo in music gin chu all in kaza e ati tai judge pa in pelin adong ki din a hile yundo in hengi ati tai che phanin ates na ding hin cassette khan hi a hin hlata win music chu a hin hlata ve paule nun zong music gin na za a hile na khot hin domin ati in yundo in zong phata in amit a singin music gin chu angai tai music gin aza za hin a khot a hin dom ta na hile lawyer pa zong hi ati azavalin tep chu athat loi chalin ata san loje chun a velin a thakit ta na hile yundo in a khot a hin dom kit tan chiphanin just pa in witness no thil bol hi ka pompi e a hin ti ta na hile asunga gi khomi pi ho chu aki pa thei le jing ta ve court ki khen hin ahung su ta vi na hile in ho no hi ke phalam ta in an dingin e ding a hin choi chu in ho agapi in hichina to hi na chei chei le in na gang tan hong ki le in ati in achi do tai yuri hi chapang pa min apile po ki mu pi ding hin achi in a hile ainwa kun chun miss yun ahung po do in miss yun hin settlement abol naw le kha chu a hin vet sa tai mo ho hin min api hi sumaga pi over aga hlep hlau a hi tai yuri in a he do phan hin alung a hang le jingin miss yun jong ke let za ta hin achi do tai min hin settlement lam chu a he po in ho koma koda testimony ka sei pha le ka haimil na loadinga ka kiji do he ati in ke pa ta in a sei ta na hele in ho hin adi ta achu court na testimony na pi ding a hi in hi zong le am ho in na pi nu hi settlement na ding in soi a kai sa ta win na pi thei loading a hi tai na pi hi mi pha a hi zi a am ho loi hi angai dam a hi tai ati in a hi le min hin aza do pha nin alung a hang le jingin
Moholoi hin kanaw atha u a hi in keile kanaw ko ma ngai dam zong athum povin kon ngai dam ding ati ham kin laka ngai dam pon atin ama zong akap jing tan in hon zong sei ding a hepon amo koizin aman zong amo hlamon tai zan hin in ho akicholin ai imu in a hele yendo in a hung thau khangin court a chu thil khat sei ding ka ti a hele ka sei hai miltan principal pan office a e puilu chun TV a hin a hi lo lim ho kamu in a hi lo le principal pa hin office sunga hi video record zong a bol mei the a he tin a sei ta in chiphat nin in hol le yuri zong principal pa office a chun zan ka hin gu thim cha in a chi hlon tai principal office a chun a lut hlon tan thil hi a khol le hlon ta na hi le in ho hin remote a hin mu in TV chu a on na hi le Chapang nu yin associate pe chu a hung ki thla in achung lang avet tawa hele video camera chu a hin motai manin zong video chu lawyer pa ko ma hin choi hlon ta in lawyer pa in lhinglou Chapang associate ji a got na sang ta chang the a hi ati na hele in ho in final trial hi wa ding a hi ta in a case hi retrial bol thei lo ham ati na hele lawyer pa in retrial ke bol zong le hi chi video hi court da ki submit thei lo ding a hi in epi hile ke ma ta in judge pa anapina ngi ati tai court na final trial ni a hi ta in amho zong a hung ta ve judge pa in thutan na a hin nei ta in khan ho thep mon na zong chu a het pi in hin la ama zong hi suma cho do sa a hi ta ji hin got na ape po in chisang chun defendant pa hin gam sung khan to na ding in zong pan a ha la in criminal record zong imacha a nei poi hi ji chun Noya bang hin thu thu na ka simi ati in Mr. Park hi thaget bo zela ding chule kumni probation a ding khate ni wang hi thagu bo zela uma kum khat bo probation di hetin a hin phong do tai case to te dinga a punishment nu chu imacha a hi lo ji hin mi pi ho zong hi akitom jing ta bin ko sunga chun akidal leu ta vi in hon zong lawyer pa video api pa chu ave na hi le khat pa zong hi suma ki cho do sa hi ta ji hin thi be chan ko sunga chun apot tai Chapang ho loi zong akap jing ta vi zela pat a hung pot no hin am ho loi zong hin bar khat na hin party anei khom ta vi in ho zong ai in langa akile go tan Yuri in na chi masangin Chapang ho ga ki mupin ati na hele in ho hi aki phalamin anom poi Yuri in song galu na hele yundo in lekha khat ki ji chu a hin ve sa tai chepha nin gang ta in ho chu phone a bol tan min hi phubala a chi ding da na hi in amuna ka chi ding he nang zong hongin tin a sei tai chepha nin in hon zong agari chu anung tolin gang chalin anung hlei tai Mr. Park a hung phei na hin min hin anung a hin zuizin Mr. Park hin ke nei gel jing dan ham ina ichi a iga kisil khom ding ham ati in masanga a bolji tabang chun amai chu azut le pi tai Peta hin minin Mr. Park chu chema asuntan in ho in muntina min chu aga hol le e Mr. Park in min chu avo in su pe to pe a thotan chepeta hin amai lang thon na hin train khan hi ahung hlei phei tai Tiphat ni minin Mr. Park chu akeng ta chu chema asut pi tan amani zong real track a chun akitu to hlonin akidal hlon tai real track nga om hlan chu in ho hin a hin mudo ta in aman zong min ho chu akawin asap jing ta na hele train chu ahung thlei pheijin ani ni hlonin atang li tai court maya hin min ho thi op nakin chu anei ta vin court maya hin mi pi ho in tomun ki phin na anei ta ve police pa in mi pi ho za achun ki hin do vin ati na hele mi pi ho chu koi macha acha zong au povin police pa in na hi ti wa hi le traffic regulation na kama ding na hi vi ati tai court apa chun judge pa zong gari a hung po do in hi le mi pi ho na het phat ovin a gari chu an kham ovin athutan adi lo ji chun mi pi chu achunga alu hang ta vi chipha nin sipei ho in mi pi la chu tui a hin kap ta vin aki phin ho chu an no che ovin vo zong avo ovi chipha nin in ho in min lim chu a hin ki choin lampi lai lung ta chun a hungin hichilim ka choi Chapang hi pau thei lo le khoza lo a hi in amin min a hetin ama zong akap jing tan police ho in tui a hin kho khum ta vin a hi le ama zong to la chun a thutan police ho in ho zong hi aman ta vi in le yun do zong pam langa chun akap jing hlon tai in ho zong si ol mona akenung le tan kum kha zo ge zong hin yuri in mela achan chinu hi a hin thot thot jinge yuri hin Chapang ho hi anu umpi a hi tai chi thu so zawa pan hin mi tampi in Chapang ho hi ki thopi na anabol pi ta vin am ho zong hi ki pa ta in ana cheng khom ta vi a case hi a khawang uwa tu chana hi justice muna dinga ki phin jing na layu a hi
tu nia thusim ngai ta ini seyu. The silence chu hi chan hin akichai tai.